Rancha, Mao and Heads and Districts of Salvino Lubos, Dr. Lucio Lubos, to prepare sa aton Sangguniang Bayan Member Honorable Maricar Harito.
Dara ko nga salamat sa maupay nga figura, Dr. Lucio Lubos, ug sugad man sa naton sangriang member, Honorable Maricar Harito. So si Dr. Lucio tapos si Honorable Maricar parehas din sila pambuhanon kundi ang era suportangan pagugop nagpapabiling good para sa Silvino ngan para sa mga Silvino ngan.